munonga mwebale basaba twashemererwa twabakira abakundwa babungi twabakira abagenyi bitu bakuru twabakira kandi twabakurikiranye mwebale kuija mwebale munonga twashemererwa hamwe n'abantu babo abujana mwebale munonga mwebale kuija mwebale kutuletera amani hakuna amani mwebale kushukuru ndia batate nkuru mutere mungaro mwebale akasiga yaturagana sechi yaturagana sayashiteretera bamutere mungaro umsinjo numuntu kuragana sechi ndakakachukuretera umwana w'abacwezi kandi w'abaranje bona abacwezi bona Bueno buzima tubashemerwa webare umugenyi wito umurungi umukundwa webare kuturetera abagenyi aba na niwe twakushemerwa ndi akwanye kingashurire konkanyo kanchatu konkanyo nashiga ndikushemerwa munonga mu kitinisa cyawe bamarika bakutebeka nisejya kutombuteka nkunda no kwakira umuzeyi wito ubusinge bwonko bw'abacwezi bw'abatarimo badashoro nyongera kubakira munonga omusinge yino wanageze muye kwarajiro ne yambura ijaha jashiri umuntu abantu zandaba batatempo ni tuguruka buzima tushemererwe ese shemererwe aho kubate twabingendwa namwe n'abantu b'umusereje izobera gama yanja kumukureba nagamana gastama wabana babarwiye ruhungu byagenda Kwarge ari no bucecezo bwo yakugenda nakeke no miryango y'abantu ishaheji yatete manemba Amazumo wenda no rugogwe yagwe gwakako abo kwakamara gasamaha nigaza kumara ng'imyaka nkesha tugara kutambura umusereji gakujetoro na district age na rimwe rukeji yona Osinge kwenda banyane bicwezi no bayiha ingoma kweru gambe kutambura ingoma y'umusozi gambe kutambura bo Osinge kakaje bishi etino no beti etina areba takashire bugarite muterere umukuru w'ihanga engalo zamani ningira kwiyabene ijo munsereki yagira ati Dewa ni tumetuma yanje yego tebekana so muhanda entumwa zikayija osinge bukagangwa entumwa zinaha biti tumwa tumukuzire abantu n'abahereza bakangwa mani tumazara obo kurangwa entumwa ari entumwa nogo nebuzuma abo ne akatumwa muri ibanda yego yaje atkanze kutambira ibanda ambagambira agenda yatude manyo nako nubo unakushikire obutumwa bwananga cyo kushereka busoma agenda tuzakubanza no kwakira abagenyi ningira ngo ecyo cyahuye twabakira abagenyi aha ecyo bakweta batabaza nemo batabaza twabashemererwa mwe bari kwisha ecyo nayo cyaho zamani ngeni mkanije pechuba mukayachitiriza akachiko ka district mwemerere kebembirwe Abdul Sebagara
aba mugume mwemerere mugume mwemerere musasire nanye ndiyo mugurusi nkimwe musasire mugume mwemerere ho kace abashije aba ngo baresire kitini se kitoro abashije aba no baresire kitini se kitoro nyewe omwaka gw'2022 nazo mu angwa yona musha obari yareka twashaba Mungu yayanga izo bari mwe nangwa bakagezaho kabije yabatoroka yarwo mucaci mureka bije bamushabirumo akakwata abashinja bashatu babiri mawe umwaho ndija yabakuta kisika yatambika kuri yakarikunaga oshya konkanye we ara shabakana no kujya munye n'umufuno wakwata kunoka nanye nifu yakwate wowe nyewe nkabangezaho takumuhungu konka abandi bamuhungu konka mfana we kace konka mfana we bisya ahina singurire no wabashobora nkahitayo nakahi bisya ahina turekanisize akatandaka emenemeji turagizire nayombeka yitweta Nyarujo nkeriya twatandika kuhimbisa amabantu kikumi twargaho twakanya twafuruka twazo gusitinga ibumba omwami bendeba na kwetegereza nico najya tubagume bemerire na Abdu bija batayayira bangambira ku bakozire bagira mu government bakizuze byo buhangwa bakakora group kwena ngo batatitera government tatigasa twatandikira aho twibukira hariyaho nazaka chiko n'abasekretary ahagombora chairman arbindeba Abdu chairman secretary arikwetegereza defense ali Swede kuruga RC1 mpaka district batari kuteganisa bakamabitu kwisya ahibagirire mu hariyo kwegita abashaho bona kuruga RC1 kwika ahareva national batwareka kubatorine ari kurambarra omucharo kukabahinda noko kuijaha akaturaganisa ngo nakuturetera ki umujeni mukuru naza kumutoreka mwena bamyaba nabo batwirogu oguna nekitinise cyaratunge nubara bashisha mubatero aza mwasi ahasigara mwenda mwesta kutwabigire akushabira muri Nyarujo n'Afurika nazo musitingiro mumpurikirize n'Afurika abantu bijana bakanya nibija barukuratera okutamba k'omuntu nokoreka k'omuntu n'ekyari kukora n'Afurika na abantu bakanya muri Nyarujo nagamu nazo musitingiro twashabiramo tuhimbisizamo abantu bakwatwaho abantu baca nuko kuriya kunarigireyo na hanyuma kumeisha nayo beka twazo musitingi rumo musitingi rumo mutwafunda na jante kigara jechi kimotoka ka izo bari yokushabaka mu mekisho hozi tushabiro mu nahango nene twagoma tuzo twagaruka twafunda nayombeka Nyarujo enyuma aho muza kugirira tugarukire twakora ki twafunda man tuyunje hati nenkoze sase tentesi bwenu
bakama banje abatabazi ninyenda nyine kiteekateko kyogaruka kwombeka mpango omukyala akabahinda nenkushaba ninyenda kutandika kwombeka nowera wandetera abagenyi ninyenda kushaba omugabo abatabazi abataka abaruganyirwa mu ryeki nimbashaba omugabo ninyenda kutandika abo kuba eshaha egi twaza kuhingusa tokushanga twena twabura omwanya so mwebale yebale abatutorekere gavumenti emirimo ei turikukora omucwezi takwata mubazi mubi taba murugo tagira bucecezi akuratira ebintu bibiri ebyekunda tarya teferire tanywa marwa nekurwarisha aza musase nantatebize ekyo nemba tine kinayigambira abantu mbwenu omurya ekyo mugume muhamere iwe koraze kugira ati ninyesiguza akantu kanje nikaza kufera busha birugobwe nikaguma omurya ekyo umuhereza yahereza abantu negesha mwebare kwija nimwe mukareba omwanya ogu okuguri n'okugurugusha yaho kinanimbashaba nokumpe muganda nkombeka omwanya gukahangwa abo kuba omwanya ngwinaho ninguhambe mwebare munonga nakwakira webale kwijura abatatenguzi iwe omukuru witu wabasha obusinge mutabarye omuhanda obutembo n'obusumo mukuru ky'amabare ehango babaretana bashwenkuru abarikwera ababasyaha nimbasima nimbebaza ky'omuhanda amazina ganje ninye Precious Kyomuhendo muhara wakabandize mweshukuru wakesira nisima hangana ba marika abamsyaho izobe ritika rimaririze ninyinca kare kandi mwena abizo mu mwanya ogu mukuru ky'omuhanda mwe barokwisha mukama wanje ogu akankunda n'abagenzi baba bankunda natumwine yankunda nikusima tumwine omwitirimo imuka bakurebereka kumushitami kumutera n'omugabo kandi ngaruka nsima chamani wa district obire nakora na defense mwena mwimuke nimwe mwanyorekera omuhanda abuko nyoka ntagumanya na referanda nakwetegereza niwimuka otagumushitami aho kuba nimwe mwakwasira omukono ibanda gata kugimanya mwansotora mpora naramwa busi omu ofisi y'ibanda nabwo titwakomaho naramwa mwansotora mpora twahika omu kirohozo omukono mutere mu ngaro ninyoho wabera ry'omurikasasira abantu bakumpunga koka kushanga esaha egi omutweza kanyozya yabegezekwera nabakwera esaha egi nimurengeri ya butwezi amani mukamanje ye barikwiza abantu kandi mwena mukuru ky'omuhanda kakukwasa akazindaro iwe niwe tabarikire omuntu kare twaza kugira akesunguro kace korasi bizo ngo ayindemererwa 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 ayindemererwa
Amani. Nyawende tumwine rugumiriza kandi zarwa cyaruhangaho kandi umutabirizi wa South Western Region kandi bamarika ivankwa sizemere mejo na hano yo rembo ryo mwebembezi warwo ko mu mutabirizi arukwebembera amakanisa go gona kandi ankore yona n'ikirungi kandi okuyiza kwakira umugeni witu kandi nabwe nisima umugeni witu saba kabona jumba riho warigawesha ahabwo kuba kunamuhandikire barha tarasibiremo yarebuka zuba yatugarukamo okwakwiza kututayira omuribanda district. Noho yayohorize Kabahinda na bona Kabahinda kwiza omuribanda district kureba ikintu kitambara kita nico mwarebire kabona na bona Kabahinda yiza kuno yo muribanda district nico yabiyizire kuronda kuyahereze kutwara makuru ikintu cyaterera nichurungi kandi yo kureba twebembire omuribanda district nabo kubera omwanyoko batere ngareza mani abo bakabona hate bakora kumugwamani kandi churungi nasaba kabona araha twasabangu omwevuri ngogwe gukoreki gorgemu tugaruka habateka bwibanda district tukorere hamwe twaribando miso amepetara amasanyarazi yetara mutujukwatanze tujitemu ikanisa yetara tujukwatanze tujombeche obusinje biboho omuribanda district ngweni nyowe kibanyemereza ninza kwemereza abajenya babona nibakamanje nari nibakama banje ati nico nimukira ugambo tuce eza nkabemereza ndeka akazindaro niza kahereza na bona Kabahinda abo kubana mukama wanje eza tuyimukize ki omukorogo obusinje ebyabazungu bwe byabiganya kujja kukozesa amarobozi obusinje abana babakwera imbaza kusima bakama bekeji abantu bakiraha nisima nyakira bakuru b'obutegetsi bebare kwiza kutwegitaho nyakira omugenyo mukuru n'abayiza nabo mwe bare kwiza busuma amasemerwa nyine mingi ngabasa kundemesa n'ubwa nyakira bakama banje abandeberire myaka yona abitabye hakana Chairman Abdu nakatiko kawe nahise bamwemerera mbanzuri ahabo kwa kurwabe mutareho mwabe kariya mba HD nsa kandi tindi kibihaho kandi tuzakora hamwe abo kwaturiye abanyarwanda wanga mukama wange ngankwanjurira ebaruwa zena soko kukozesa mbula mu Rwanda zabamyako era nero waliwera banga nwana tusigare kitole kuba bantandika ne bankuza sinange nemba tambulira nengende yo waggulu bwe nasaka yeri envunga njagala tuligabanye kyekani era olaba omukulembeze buwampa mukama wange nasooka yibanda sikuleteranga district tenda namazo zitegeka jeziri nga njagala ekinagwamu muvubu nga neyibanda kwekomba olugalo naye kikabe kyenaku n'obusaasi keza lwawe lubanza lwanje habwokuba baletamu obwebembezi busya oba be batarukora ki titwabanza kusomesa buli omwe akamanya hakugwa yonye n'amazima tukuba omwe yamanyira hakugwa babandize kusomesa
bataresire kintu ngafa kucubatura Mungu ku buri mwaka tabuka kabe sitine no borutaka ntaka gambere bindi byona okwesengereza mukama wanje ngo umutekera amazo yizo muri bana ni nyenda tugarukane tubo muntu ibanda neyitu abana nabitu ebitu kora tuyo tukora nyezi kwenda tusige mu Rwanda kandi nimbasima ngukuna abashikiremu tumuramberire babi mukanyikiriza mwampurikiriza nabagambira mukama wanje arukora nabagambira webembezi bwayine nabasobora hibwarugire nabasobora hitwashika najatumize nitotuze twekore ki konka haza mu Rwanda no mu twakorebe kintu kisya nabata kucenga ni kitandika kitangi twabashimara mu myaka turebereyo kitkozire ki so nico sabiye mukama wanje wayizaga wanzaga kanisa abantu banje emitume ikane wansanga ngumaze na muze yabude myaka yo 30 ande zire nkanetano hi atoka emyaka 27 kozere na muze kinabe nabanze no kora naboreba imerera mukama wanje ebare yabanze kudimpa no naruganya katoche tiyo ubwo mukama wanje niza nagwa mukono y'abakama banjabo anita gamba mazini ba anko ba muramu ba munyanyazi so mukama wange mimi yakachika kakarabe bantu tukawe chiti gukomyewa so mukama wange sa kaona eyo yetimu yasoka muibanda etuto kulembeze bwa ibanda kumara emyaka nga 3 n'omusobyo oba 29 kati nze nasigala mbagamba tudingane tukolere wamu wadenga wabade webitirira bingi gena ebibi bibadde bingi naye kigambo kusonywa ne katonda singa hanga kwa takutsasa gulizo akwa yatezo muso twaye go kusasarana twaye go kumanyana twagarukana ntubasa kwiza kukora ibintu birazo mbiso kandi ati ninki bagambira mu ntakurara ne kinigizo barikare tumuchweze kino nkibadiramu bora sobora okusirika lokwati go kusungo balera no mara nabo lunaku ne ruziba nempe ojosamire bate kuliko abo kubayana yokusasa ne yokusinji ne yemereme omukazi ko kumutero hitu kurara mu kitanda kimu habati mu kigarukamu murara manyesha kimanyisa ngo muri omuntu so kutera tugabanyibara bo muntu omwe mureke tutambure hamwe ekyakabiri nsimba mukama wanje utanswazi habo kwa inemerimo mingi ebyo kora ine bingi nyenda tumutere ngaro zamani kore nguyikiriza ukasanga tuna wapi abo bakamusaba namujya kurubu yarafukire kuzibanda buri umuntu akamanya umwanya bwe ukamusomesa cyo kwenda tuzemo ekitukuza kora hamwe ubundi abantu bakabe batine burjana mwe ni kusaba izo telezibanda we kandi yakikiriza tumwongerenga sabarita jogo nuwakure byenkirize zone zituru nuwakubitusomesa konga kwizo muri bana hakazamwe muvuyo mingi nawe yamusasa arumuguka tubakomeye katujoki kuko kumanya konga byana kare ko utamanya waura nabagira mu tusasire tuzwire mbiri nabo ebimwe abasobize batusasire nkabace amani bibanda nitwa tutabasobize ebyarumire nabo batusasire tutambure hamwe nyebaza muramu wanje nikisiba atinde bugarchu hatinka ko cyamuramu wanje gati cyukurugaho okwikiriza peace akatambura n'abamyaba ari hajiro utabanguko bakagera ngo no eco kibira kikuza kwiza kajantu no kiza kwiza wakirumu bukusarre bimukuteka teka kwiyaho kitebekanisigo kubi okanyikiriza kusigara na peace ndukutambura nawe kizo mukomo kanyakira we bari mukama wanje ikintu cyanguhi kusanga umusiza nasigara umuka eji omukazi akagenda kararo kiroza mukore birubufu abasiza bingi bikibagumira atoko yazongwa maraya mutero mwana ogo ndaruzama
Ekyakandi ninyebaza pisi obuvumu bwoyina omukwikiriza kw'omurangi na Ruhanga. Mumuteerereza abandi bantu b'omukyala abokako keka kuzwara okwikiriza kwa pisi okwazwire noba otarisobye nkyokora ngu pisi takusobye nabanza yebuuza kabiri atakakozere ekintu kyona. So abikiriza bari aha abamanyire obuhangwa bwitu n'obukomoko bwitu n'enono abo kubitwe nibatusosora na gavumenti etusosora kandi tukora omuriyo nibatusosora n'owacaca kwiza wakakusaba sente akasese kokufa ate abo babemba sibo bwapisa omungo Bakanga kuzika. banga kuzika. Nisho mukama witu yarebere akaja ngutakyenda omwana w'obusinge kusanga nibamunagayo nkatine hakuruga atine mugaso bakakora ebitabo bakataho kusomesa nyenja kare wafa ejedi neza kuzika iwayemerire moyo buhangwa bwawe kandi bakuzika bakumombitinsa saba kabona ndoza jakwara gefana nje ebitujire kuzika nibazikwa za field services lwani nemkole yamane ebtinsa abana benchiriza twakirwa kutekera omuntu abazungu nkabandi omuzigiti habukanyo kariga mundu Hamida hati mkudenta chigenda ndina kaima ngutokuza kunzika nyinabo kunzika mutagaka kuterera abatu buruze bakatuyo mwaswe kuritwe Rwanda rakatandike ndembo muri banda Alzaburon yabergaho ya yeta Rwanda timusime yakore bintu byo kuyafire katakagaruka gambo aryo muro Webani. Nwara tamchira rem weya yemise mkurerese akurataho wakiza kuriya kikucu zabende bozaka mwara kurira kutambura munaronda abo kumuzika bunganga kuzobwigura there has to free bishop omusiramu naza kufa mukina ko kubantaye bamusabire nanye nakayimana baza kunsabira nyeje kandi muza kureba cyaci bureba basomi murebe ndine yabarkwera hiyaka kubabire nibazika kwini kantararebera bebitabo ngo nibo babone bembi bakabaza yaterezo burangi heza yaterezo kumanya bambe yatobwenje heza yatane bugambo byo bugambo abakutwanga nibaza kuturonda obwire n'ubwobu obhana kubushikire buri mbuza hankondo niba baza kutusanga Weni zabe twala stile byo kugamba bi ahubwo nyaraza gamba na nyecha karendia na yenda kubaletera mukama wanyu owahiguru kuri ayatandikirenzeza kugira mutwino kwezika tukerwanira tukeyombecyera amachachi korafa bakurete mbakusabire bakuye bakutachi turo bakusabire so mumanyengu akubebero mu Uganda no nuwo kusaba kabone munyenyi yanyu yamuta bamutombe home ngo yarete dini y'abastani itwa bese mwenda batwete stani ngo chikwera nico tarhanga waranga kakanga takumanya Ino ineshaga maketa yao no sisa ko wene nyenda munyikirize abo kwasaba kabona naza garika echatureta aho murumo mukuru ntwenda kuombeke chachi yo wapisi Saba kabona yiza kusimbo muramura amanye nibihe kwetagisa naza garika naza kubaretera umusomesa kwiza kubasomesa mukwatirine no mutabiriza gito rutabiriza bankore mukwatirine na nabatabiriza nuwo peace tinkwenda kwikore butaryanye mukama wajana nisabo gambira bana mwe barabana usinye Omusinge Aman Omusinge Twentera hakagoma kama chwezi konkoni onako tikurumanya jikonkaniza kurugamba tiku aha basaba n'abanyabunsanyi kubalaba niwe mwebembezi omukyara w'abatorine w'abachwezi oli kutwala ankole Eastern n'abatabiriza ari kutwala abakyara bona abebembezi b'abachwezi
Kasira mbanze ndete jajja wange Sowedyaha na jajja antamanya gagenda negantawanya jajja Sebagala ne jajja Sodi mujiwano sinza kugerera mu district yammwe nga sinabanjula eri bantu kati eyo muveeyo mujjeko wano twogeremu nga tuli ffenna ssentebe wange mumuleete mumuteerewo engalo z'amaanyi abokuba bantu abo n'abantu banje Munonga n'abantu Batebenkine Doibanda mwebale kujja obwedda mbuuza nga bangamba basange wana Bona Peace naye nga simanyi musembere wano sooka obuuze ku bantu obusinge amaani okukira okunanuka omuliro wa malaika obusinge mbona mutwezi tagira kinaga kunangira kinaga kikwizira kuko omuchweza bomuntu mulungi munonga nchagambira obusinge nabo cyo ngenda mumanya amakobwe kigambo obusinge n'umanyisa ki nangu ito mbasiramu waje ro muntu kinaga kishemere kumana eshaha mukaga nange eshaha 12 mbwenu yiteto ry'abantu bobusinge nyoka za rumba chwezi cyanjenyi niyo nazirwe omuchozi nyine nekozo ya hambere aha eyo anteyo etarurugaho paka mfiri nawe cyo nora turi mu dini zindi konka amizi gose muno tigiba wawe wenembeho icyo n'umukimanyi kandi umuntu yabonye kigambo businge ngabanye n'kintu gakare abana bakando batirira Munonga bo kureba konka naguma kwatirire nangwa bakabakora n'emishango yimwe batwarana kugamba ihayo kandi nyu owabatwarayo nawe cyo sawa kabona omanyango ndio yakuba obusinge basabone banyabo mu bike bajja abantu basoke sokubuze kagamba kabana bakunda okukira okutambirwa okwemerera rembo okwikiriza obuchwezi obumwe enkwatanisa okutambirwa n'okurokoka mwene nyo amazina ganje mbanyeta Robert Byabagambi konka bakanyeta Reverend kabahindo go kureba ayinishe nkuru rubandura yonka kurra omakaga bantu aba rubandura ereseresere abakumanya yoni hona kuriro ereseresere nyamigisha mishani orembo rwono runyine ndukomoko mweresi zeresere nyamigisha mishani owampurira byaki abashamba kokito tulyabitira twizera mu ombakazi mwe nabwecho turi abantu abakabungwako ababonekirwe konka ko kumanya ngo ibintu tabo cyabiriho cyangwa ninga kirengesereze ninyujukaho ubwo muherezo mu kureba ahizoba ryo kuza uwo muntu mukuru bakije bitu byaba biti ninye namwebembi kumusya rugeraki warisi tukagenda twembi nkamushanga najya tona mwandika nagenda nyeka nagira tutembe basi niza kusya twakire twatera umushogo yagira ata yatushanganye ebitwalebe tukabireba konka banyuma y'ebi byona ko cyogo yayagambire kabahinda tararesere mushomo omuntu ajja kubuze kintu obura kukigarukana wagarukamwe cyo tashomere kucenga nokibira mwene ko kagire mukako nawe cyo konka pisi na nomushija wetu twire nabo nabantu baitu turubamwe omuri Kristo no mwana no mwe rukwera abakagaho kajya ngushirira abacwezi abekundire shirira bakeza bagizira bata nibija kubekundira bashirure abebembeze babo bazahantebe bagira ngo mukakarahi aryangomaye mumweta ije asitamangomaye mwe no bwire nubuza kwikana or kuriya no ryoku mukaka naje kujashitame kahi
mbweno muryano gugire guta turonde kigombe mukakashitame nkahi obukaba omwe muhurira bakumanya bagusa baryaha bukabutarondwa muntu bukaburondwa ki okubonekerwa kutari muntu na hatu tujamba basa kugira ngo oriya niwe yatunga obugabe bwankore bwo bucwezi butari bugabe bwo butegeki mutankwata kubi bucwezi nabwo ekito twine rusabwo kumuronda twamuronda tuba twabiha tumutaho nafu engoma ni mushara mbwena bwocho ngira ngo twecureze twatwika mu hiru marika turondere uko bugabe burakuratana ebyo byona marika birinde ruhanga ryo muhwezi wanyu mubawengalo timugenda nabona jangu abatali walusi musituke bakabona tukamironi abanga abachweza bakuru mujje tutekeko nabonono mukono fukamira wano tunuleli mu bantu bokulembera tukutekeko demulanga nejjajja alaba tukusala mumutekeko mukono mumutekeko mukono mwana mutekeko mukono jajja aiche twende katonda wanga mwanike mikono abachwezi aiche twende katonda wanga na mugereka gololiso dene servale guludende bozi gorugaba wabyona laba tukwaso muwereza wo peace ngamo yatumwe erinya mirembe yongere mirembe mu lujja muno yongere mirembe mu lulembo nga buli gwafujja kedduso awona ne gwakwata mu ngala awona ne gwakwatira ku ttaka awona ne gwasabira omukisa awona ate nga ne gwakolimira era abonerezebwa Saalongo nkusaba ne bannaalongo mwenna abachweza baribanda omwibandiro ly'abagabe bonna basitule amaanyi ge n'emirembe twongere kukwasa nabona peace n'abatabiriza b'obutabiriza buno tuzo kwanjulira era tumutikidde ku lw'obuchwezi bamalika abalikwera abataremwa abazaanirangoma abalikwera abarungi abagabe abarangi abamukama abankore ab'ebigabiro byona ebigabiro byona bya Nyakahondogoro n'ebigabiro byona by'entakumanya ebyibanda omwebembere omuhereza obulamu n'obuwangazi obugiga okukiza okwagalwa okutamba byona nabikushaba ndikweta omuchwezo mukuru oyo yatwelimbire sewamala musoke nanyini kumalira ambiance nakolo wewa wetuboye yaneza omulimo gwe tugumaze mwedibeyo basebere banyabo njagala kwongera kubategeeza nti nyowe tinkumanya okugamba nankole ngamba Oluganda nemurira Oluganda abakumanya okuwulira Oluganda mugire mutindeebi iwerero gira mu Luganda ninduhurira abasebo ne banyabo ekinajjayo message ennungi tukusabira Katonda wabajjajja bakuwa omukisa akuwa amaanyi akuwa amagezi akuwa okumanya akuwa okutegeera essinzizo lyawana ndiguddewo nja kulitandisa $2,000,000 ekyo ndowooza nakyo nkimaze njagala okwebaza ba MC abaswezi bakulu abo mwabihiire enkayi ne bagamba gye bagira ngo obusinge bamalika amaani gabamalika amaani galikwera obusinge bakolemwa abachwezi eyo badde saala ya mukulu oli ataddeko enkofiira ne emusono nga bwe bataddeko mwebala okutwaniriza mbadde wano ng'essanyu linzita nga aboogeza abalungi bwe bati lwaki bajja ne boogererako ne Buganda nga mwogera bulungi kyetaaga mujje Buganda nga nange bwe nzivuunula basebe ne banyabo twessaawo enzikiriza yaffe ey'omwana w'omuddugavu nti Katonda bwe yali atonda ensi eno yagitonda ng'agikwasiza muchwezi omuchwezi ye mwana wa Katonda omubereberye buli ggwanga yaliteekamu obuchwezi bwayo bona ogenda Ethiopia bachwezi abawalabu bachwezi abanigeria bachwezi abamerika bachwezi ekitundu ekyobuchwezi
kyekiyimirizaawo ensi ewatali bucwezi ensi tebeerawo. Njagala okwongera okubakakasa tebababuzaabuza nga bajjako obwakatonda bwammwe. Kyova olaba ng'osobola okuloota ng'oyambadde sapule kubanga oli Yesu naye yali mucwezi. Kyova osobola okuloota ng'oyambadde nga Bikira Maaliya kubanga Bikira Maaliya yali mucwezi. Kubanga ye maama Nakayima nannyini kweyimirira nsi eno, oyo Lwebembera Omuziire Ntega Bihengo Omukama wa Mpororo yali mucwezi. Oyo jjajjaffe Ndahura Kyalubimba Omwesokoza Myambe eyafuga planet seno yonna. Ndahura Kyalubimba Omwesokoza Myambe musajja mucwezi. Ate ekyenjawulo asibuka wano Mwankole yensibuko wasibukira ddala era wewali amaanyi agajjajjaffe Bumaali ne Kijeri. Mubamanyi abo? Temukumanya Bumaali na Kijeri? Nembahurira kakati bajjajjaffe abo bonna bwe basinziira wano n'amaanyi gaabwe. Waliwo amanye effumu lya Jjajja Ndawula. Effumu lya Jjajja Ndawula lirina ennimi 9. Lirina ennimi mmeka? Kati ensi eno erina planets 9. Kakati eryo effumu ery'ennimi 9 baga nti Ndawula yafuga eggwanga lyonna era nga ye kabaka w'abakabaka. Munfunye bulungi. Kati njagala oggumire mu bucwezi. Obucwezi tobuggumiramu nga weesiba ku Bayibuli, tobuggumiramu nga weesiba ku Kurani, tobuggumiramu nga weesiba ku sapule. Wabula bwe baga nti omusaalaba guli piisi gwayambadde baddemu nti ako kabonero ka jjajjaffe kubo nga ye kawumpuli lyekkubo ge mazima bwe bulamu. Kubanga njagala ontunuulire nga bwe nnyimiridde. Tondaba nga ndi mu kabonero ka musaalaba. Buno bukiikakkono, buno bukiikaddyo, buno bukiikakkono, buno bugwanjuba wansi, buno buvanjuba. Kati ani yabagamba nti omusaalaba gwa Yesu? Ani yakibagamba? Yesu ye yatonda mu kabonero kano. Omusaalaba kabonero ka Bwakatonda, kabonero kaffe abacwezi. Bantu ba Katonda bweza, bwe ngamba bweza mba ntegeeza nti obusinje kyekitegeeza. Bwe nga nti bweza ng'oddamu obusinje kubanga n'osoma Bibuli tokuleebamu enyaweera. Temukumanya ngu enyaweera nero olweza. Temukukimanya ekyo? Mbwenu saati mwongere musamirire kimu kimu obucwezi tuteere engoma zivuge. Nati Museveni yafuga kati atwagala amale mujjaku atunoonye. Ekyo nakyo kyogedde kigenda banyiiza. Timunyiiga. Teri bukulembeze butava eri ani. Teri kikumidde musajja oyo ku ntebe kusamira. Oyo musamize munnaffe. Kale kati ffe tutandika okulwana naye naffe tugende ku ntebe. Ate ey'omucwezi tugirekerani. Fulede tutudde ku ki? Ku ntebe yaffe. Wabula mbasaba Mwankole mwongere okukola, mwongere okuba n'amaanyi. Muli sente endembo z'abacwezi mutemwente. Mwakimanya ekyo? Endembo z'abacwezi mutemwentoke, mutemwempene. Endembo z'abacwezi tetukuliisa mpunu, empunu tekutaaha witu. Mwakimanya? Empunu nagoba omucwezi tekugenda, omucwezi talya mpunu. Mwakimanya ekyo? Kandi omucwezi taruka, omucwezi takola ki? Omucwezi tawarana. Omucwezi nayenda abantu nimukimanya ngu abangana tebakanya. Tikwe abangana tebakola ki? Kandi Omulankole nakyofumu ngu enyesa kiniga yemyera. Basese bagati lero sabakalona endepeke. Kubanga buli wobeera nga toli musanyufu ondabye bandeetedde obusera nenywako, ne baleeta amazzi nenywako, bagenda kumpa emmere ngenda kulya. Atalinde bamaliika waba oliko bamaliika baleeta ekintu ekyo tikirungi tikikubaasa kuyika hatu oli. Tikwe omucwezi taroga.
norya burya nozi nabuzima ni mubera ni musanyuka abakuba mucwezi naturana n'abaki kwigwenda babagambira ebintu bitari na n'abaganda baresire ebintu ebitari je ebyebye ebyo kuhenda obuhanga bwitu tugire ne tubatera nkomo mwachurira nituenda mbere n'abachwezi umuchwezi tagura majini na abana umuchwezi we umuchwezi takweba mbere wa mahembe na abana ebyeye ebyo muchwezi tuterengo mu muchwezi na azana yaeza kuzana yatambira yagamba twatunga oburamu ninyenda kubagambira ito tukagwa Buganda konkani yo muchwezi ndio muchi iwe nyimbe to kugire beji kale no basabone banyabo ono nabona kabayinda mwanyinaze yona abayinda nze jumba lwo aligawesa tuli abazira bayinda tuli abazira akende enchiba mutegedde bulungi mutegedde waawo kale no basabone banyabo situabadde bakumala wano banga deni twaze omukolo gwancha abachwezi mwena abali kwera bamarika tigwenda mugenda ninyenda mupakunu mpora muzwire biri kwera turaba muribanda twena tuzwire biri kwera buri muntu agire ngo omuchwezi yiza nyenchakale mwana nimbenda akisahi konkani tuzokuraba muribanda tuzwire biri kwera nanye mbiresire nyenchakale ninza kubazwire biri kwera ebyo muchwezi tikwe kanyenchakale nimbenda mwebembere peace mwakunda mumuhagare mumusitule mumukirize mwakunda mumugire muta nitwenda twereke ibanda tubereke peace tutumbatera si tumbateri no mutandi tikwe aha kakati abarugumiriza nibaza kumudeta abatata ogu no muchwezi mukuru nawe ni mumanya tukabugabuganira kuri ya ryantonde na muchwezi mukuru na wale tabeyi ninyenda tata Soweto na wale tabeye abaganga bona bakwebembera nyenchaka ninyenda kwata muzindaro bafayo gire guwe n'umuganga ekindi cyekwenda tube twikirizana kanji gambe tata Sebagala Katonda takuvaamu nonsoko kufa kubanga nabona ku programu yange mutekeko sigenda gena nga situse wa tata Sebagala teko kutukayo sigenda gena nga situse wa tata Soweto nteko kutukayo ku programu yange obansigaze dakika 3 muyibanda nteko genda kukisawe nga mazo kuchala maka g'abantu abo njagala kujja njogere ne bajjajja ebyo byonna buli kimu kyonna tukimalirize nga ntuuseeka kinaalabaka kityanga ndi wa peace nga situuse wo munfunye bulungi kati enkya mujjayo abantu bonna naye tikivanga mutaata oyo muchwezi sigenda kukkiriza muzika musandeemu ekyo bajja kumala kunzita ate ne DPC maze okwogera naye sigenda kukikkiriza ekyo Soweto beera ng'okimanyi kubanga mwe muli bachwezi najja nti okubaziika nga basiraamu bayimiridde ku mirambo gyammwe babatwalira mu sandeemu ekyo abantu mubabuulire abantu bemukulembera bachwezi banajja batya ku mirambo gyammwe ng'omusiraamu aga tizajaawe kiribanga kituuse nasulullahi okusalawo kwa Katonda walifaatu kuli bakuwanguzi ogenda kulaba ebibinja nga biyingira fi dinillah buli kimu mu buwangwa bwakyo nga Mukama Katonda bwe yakitonda wa huwa dini rusuli kati balyoke batandike alhamdulillahi rabbil alamin bakusabira ebintu bye tutategeera ebyo tetukuza kubiikiriza iwoyo mutwezi mulaba mutya kubanga tibatwagala nimugira museeka wibanda nabaza kutuuraha agirengu
ature na Soweto nabasa kutura hano nabasa kweta omuchwezi mu muzikiti na muzaye mugambebi mbere sinebende mwebembezi witu buli muntu wena kwata omuzindaro nakiriza Soweto buli muntu wena nakiriza chairman ogwogu ni watambira ogwogu ni watambira ogu tumuhereza abasaramu ninza kubakoma tebakubakwata mwakibira ekyo n'abantu akayikire nsange mu Rwanda bakatumutwala kati afa kuwemba muzike ku bbiri nga tetunagwayo njagala nesenga kulana mamulete Uganda yonangirete abantu bonna bakanti Soweto Jajja Sebagala abadde n'ekitiibwa bw'ekiti mu nsi bwetolabye budde betwabadde tugenda okumala wano nga tubuyisizaamu okugyayo ekitiibwa kya piisi nebbaawe siewaawo kakati njagala ekigambo ekyo tutereezeewo era nsaba olunaku olw'enkya nga tuli ku kisaawe wali mulangirire buli kyemwagala ngenda kukikola webala okunkubira kakasimu buli kyemwagala ngenda kukikola ababadde batamanyi nti mwe mukulembera abasawo njagala enkya ng'ensi etudde bannamawulire nga batudde ba DPC nga batudde bonna ba RDC nga batudde mbanjule mbakuba eri ensi buli mwabamanye yabaawo basebere banyabo saagala kumalamu bigambo byankya saagala kumalamu bigambo bya kusimba mulamula wali njagala tugende tusimba omulamula ogwo saagala kukyusa kwonoona programu yaffe naye abakyezi nsanyuse nnyo mutwaniriza wali nenva ne mummotoka neninya kuddabu kabini waggulu obwedde nzija nzina naye nga byenzina sibimanyi bulungi konka naaleba omusigazi yatulankai azwire ebiri kwera noriya naaleba nagira ti mukiyeza mukwasire namugira ngu yamukwata Rwanda namureba nasemererwa abokuba abebembezi bakwenda kutwebembera kwebembera abasawo batakumanya ebyabachwezi batakumanya ebyendembo batakumanya omuchwezi nakwata ata natambata abo tetukubasa kubikiriza watulura imwe timurebiremu amafina kwasira omuzindaro akazo wabugingo akagira ngo nange nsabira nawe bwoli wano omuchwezi nakiriza ebyo takubasa mwemere omuchwezi mukwata omuchwezi naza kutusinguza abasimu ne banyabo saagala kunyonyola nnyo tondizi mu face enzikiza y'obuwangwa n'ennono kubanga bannanyiniyo kyebayita enzikiza y'obuwangwa n'ennono si kinene ye muntu kusinza nga Mukama Katonda bwe yamutonda kyokka n'osamira nga Mukama Katonda bwe yakola ki omulundi n'agenda n'ekiteega kye omunyarwanda n'alumba nabingi we omunyankole n'agenda n'omuchwezi we omuganda n'akwata amayembe ge n'emizimu gye oyo yemuki ye Katonda kubanga gwe lwaki oyingira mu kyono abachwezi tubamanyi bulungi nti bava mu lusozi oluyitibwa Kyanjenyi bava mu bigo bya Mugenyi bava mu Luwera bava ku nnyanja Kijja ne Balola tumanyi bulungi ensibuko yaabwe gye basibuka Wachwamale Wenyekibulala ne batambula okwetoloola ensi yonna tumanyi bulungi omuchwezi gye butandikira era njagala okukutegeeza ensi ayitibwa Bulemeezi tokumanya nga Obulemeezi nekimanyisa obuzito tobulemeezi olwo n'Oluganda aluwero netuura nkayi tibulemeezi kati Walusi etulwamu bachwezi kubanga waliyo ekifo kiyitibwa Bulemeezi nogira mu Masaka n'Oluganda olwo Masaka n'Oluganda olwo tokumanya ngo kiza ne Balola n'Oluganda olwo kakati tokumanya ngo Buganda yona naye omuchwezi tokukimanyiwe mwakiwulira bona nabaki obukomooko bwitu n'obwabachwezi munyweze omuchwezi isuubira nti eyo ye message yokka gyenyinza okubawa njagala munzikirize basebo ne banyabo
bwana abaya activities endala yonna gye tugenda okukola sebo wekitiibwa omutabiriza genda kusula nga ntambula olunaku olw'enkya abantu nga bali wali abasowedi ne mukyala we nga weebali abasebaggala nga weebali ab'olukiiko pasita wali nga weebali mubuulizi bonna awe ngenda obbagattira omuntu yenna amanye tebali bakulembeze b'abasawo gw'oli munnaddiini bali batereza byabufuzi gw'otereza byabwamwoyo obukulembeze bw'abali tebukwatagana na bubu otegedde bulungi gw'oli munnaddiini kubasabira tubannaddiini tetugenda mu poliisi tetugenda mu byabufuzi sitwawukanya nsalo za bibanja fetubeerawo okusaba okukakanya emyoyo gy'abantu naye sowedi bulamuga nti wali bataddewo omutwe gw'omuntu gwe togendayo yagendayo otegedde bwebaga nti wali waliwo omusawo akwatira abakazi mu ssabo gwe togenda oli yakolaki bwe bamuga nti wali waliwo omusawo abba sente z'abantu gwe togenda oli yakolaki gw'ogenda kubuulirira kati kkiriza bali bakukulemberereko ekitundu kyabwe naawe bakulemberereko ekitundu ekyoba omwoyo era mu kitundu kiri ekyebyobufuzi omucwazi ogwo ali kwera mutamutayo we n'omucwezi ne baleeta ebyo ebyanjibe tikwe kakati olunaku olw'enkya mbasaba mwenna lwengenda okubagatta ensi yonna ekoze eki etudde abadde alabanga temukkaanya agendaga nti bano abasamize tubadde tugaa nti bwe tukuba tumwine lugumiriza ne tumupa ekikonde ku mutwe sowedi ajja kumuwaayo abantu bano bulijjo batulyamulukwe bakolagana ngenda kukibalagira wali enkya kati nsaba mwenna nga bwe muli wano mwenna tubeere ku kisaawe gye ngenda okukolera ebisembayo obadde ogambwa kisenga ekyo kyolesa kyoyagala okwogera wali ekyo kyekirudde kikubaganya ibanda oweddiini tamanyi nti wa ddiini abakulembeze be bali tabatwala nti bakola tebala tabalina takola okitegedde ngenda kukitereza wangi taata obalesa kabana okagambaho nanye omuganda wagira n'okwiza kwendeeba akaba hariho entaro zaabo tokutureizire ninye bakwita kwitegereza Fred kandi ninye chairman wa Nakosa Ibanda district so ni secretary waba ninye natandikire ekibiina ebyokureba ebi ababona babudu bakigana banyungaho nkanyine nabada turikogwanisa okureba ngu sitwatunga bagumana bateganisa kuruga heru bakagumana bayize muri Ibanda bakabona banisa abantu b'Ibanda nyobo ndi aha tindi kwenda ntaru yo nyine kite cyum omuntu kurino manyo omukaso gwawe okabera tafutaho mugakabona abo kuba okabera tafutaho mugo nyobo ndi aha ni kora icyo bakwita cyo kunywa omega sapurayinga abantu banyu kandi bisi naragurira shi abantu bacir konka kwinshi ni zakutaho murimo gwa fisi wasitegereza so nyombere ekibere ni ndonda nambwe na bisi nkaza namugambira na jantu muleka baza babizi tinku yakwandika na cyandiko nese nashimwe kuzubira seba kabona kwizo muri Ibanda mwene ubuna stama nyo nabyega binani ndonda nabitunga abo kuba gambe cyogo nane cyogo hacyansemese abo kuba ogwabera takumanya ngo hariho society y'Ibanda efite kabanyibanda hapo ndubona nakosa stili ndi hansi y'Ibanda tukatawe kibinesho cyo kutera nebibina biona so wabori omkibino boy echawe tondism you are welcome tukumanye umburiyo nokorashi abantu wasaba ndicho kuzibira abo kuba Uganda ekaterezo obusingi buri muntu okorashi okora chakwe na bwesho nyoti futaha musinje bwawe okuyonye kintu kwanga nokuranga nokora ikintu ekyo kabisa abantu bakabura ekyo kukora wenu kati wano begesa nkoko wagamba ngo bamanye omutwezi yes kabakorogana bajyana bajyangwe dinza ho edin nazo zikozeresi zero mwen kora inama yangu mbakusaiti yazai omrakati yazai na wagwere nkahi mwanjenga kunda sanguri wedinegi ngubeni kumanya
nkoko nawatondizimu nabona basawa abana kaba Mungu bari kubombekera bukarisa yasiyona iyi muntu ngo mkurema kubombeka umwe mwanya ta naiza nka chemani akwa ndakosa ntekwa kubayikiriza mwena okura mtu abahandika twamangwa basawa bakora ki abakora none iza yo waona sangana oragora y'abantu ningubinga so nabani sawa ngutarga obyukuzaha kisai ekiwano gamba kisai kutore tugende tuyino mutuma gumwe abudariyaha akatiko kariyaha naka ariyaha obemereza okwa omugambiro kutoku kama wao ogumoze yo ozokurebe bakora ki ebakora nibo kumuhobugabe bokora areke kugira nyoti nyine kakwata nabuda abudu mukamo moye tegereza abo kone kibina neki mumuhereze bugaro kakati tunalikoze ncha kambikolere wana bona peace encha tujja kuba na benji mujje aina chantu situka jangu nejja abudu jangu nawo mutabeleza situka mujje mu bantumye kibantumye mu ndike nkikole sibo gambye mujje jaja byanjire erinnya lyerye jangu aha jaja abudu nawe jangu aha kale kakati mbadde nkusaba tugenda kutandika mpolampola ebintu nga tubikola mpolampola nze gwe nsinga okubaako obuvunaanyizibwa laba bali babalaba gwe nsinga okubaako obuvunaanyizibwa kwatirako jajja ono mu ngalo kakati oyo aha kakati ono gwokutte mu ngalo omulaba oye defense akuuma abasawo kuma n'olulembo bwatoola ezengalo zite wakimanya aha katukwata mu zoono ssentebe netezizo kati oyo ye ssentebe agatta ebibiina by'abasawo b'ekinnansi byonna nga tuli bumu mweri Uganda ddagala lyayo mweri nakosa mweri tondizimu face mweri kubanga waddoli wa tondizimu tokozesa ddagala aha kakati ono ye ssentebe kati ezo zite njagala okwate mu zino oyo yakwasa empisa bwemugambye ye disciplinary yakwasa empisa akwasa bali abasawo balina empisa embi jjajja abasawo banywa omwenge badda mu ssabo ne bebaka ku bakazi b'abannaabwe nakola puroguramu abasajja bano nagala bankwata ettaayi leka Amani. Omurundi ogumperera aha nomayanka baraganisa omujibu aho kakamba yaye nwe ya rukunu ya tinkumulebaliga ekyo nikintu twaze kabaraganisa omujenyi saba kabona Jumba Rubowa mukuru w'enyikiriza y'obuchwezi omuri Uganda yona mbwe nagaruka omurundi ogu nawe kora emikoro kandi okumanya abashaho beye nana abikiriza beye omuri Banda district nkaba nabagambire nti tukakora omurimo muhango munonga kurebuka ngu twasimbura mukama wito ogutakugenda atyo nobanza otamwa amaani mingi kurebuka ngu yiza omu district yitu twatamu obwenge bwingi munonga nikyo ky'orikureebera yahika omu rurembo rwa Namara omuheereza Namara Obusinge amaani mulire muta abantu b'omurembo b'omuheereza Namara nasemerwa okubareeba amazina nibanyeta na Bona Kabahinda Nakayima ninsinziira omuri isingiro konka ery'ikiriza Rwayibanda omu Katoma ndi mwizukuru wa Rubandura muhara wa Kakuru Bonaventure warwo mabarega gota aho ntubakunzana konka nkafurikira mu isingiro noho nkusinzira kubahereza obuhereza tutire nibanza iyo kurambura abahereza bitu abachwezi bitu tutire tunibaza ry'amaani konka emirimo neberi mingi okuhikaha nokuba kuri okusimara hangana n'okunyigiriza abakuba abahereza baba kubahikamu
ninye nizere nkabaronda nkabatwara wa mukama wanje ngo bamanye no hakutwebembera mu Uganda yona kandi akwebembera amahanga gari watano na musanzu nuwe saba kabona Jumba aliga wesa empologoma ya sewamara fetumuyita mpologoma habakora mu kimango abasawo tukanagwenyuma abafumu nibatusosora awarembo nibakusosora turi abarogwa by'abastane ebyo by'abazungu batutiremo so kunwo mukama wita ayarugireyo akemere home akemere kuterwe ebikonde akajya tinde ko kurwanira umwana wo mwiraguzu ogwa kuba yagaruka hano noye nanyo bundi aha ndi habukiko kwa higuru konkani nyebembera Western Region yona abupa niye nabantu ze bampa bukuru bwa Western Region yona konkanta kakozere na so ekinto cyo nakireta na kitombe bembezi bitu bachairman bitu ba district yanu mbamani tunaheza kukibatamu banyikirizamu twakora entebe kanisa na twara bahereza banya bakubebembero muri ibanda twaza o mukama with papa ubwo no papa utiri ruwabasize kumanya ngo n'umwana w'umwiraguzu wambuza izina rye otumba nkimanyisa kinara kusobora nanye wambuzo tukabahinda ndode muhara wa kakuru mwizukuru wa Rwandura mwizukuru wa Byakabara mwizukuru wa Shikondoro bona mkamukaga so omwami ogu akarugayo yatugambira amazima yatworeka ngo tukabura nito twamuzenyuma eyo yo kuza kwesengereza ngo bize batuzike tubyacurumu twine papa ai nabahereza ai nabasomesa obamwe numbeteba abako basa kusomesa cyona akanzikana nyinka faje nkabariya omwinchiriza yanje yinkwikiriza eyo bucweze nanye fino services zikizaha zikansendekereza owo katolika na yazikwa niza kubana azikwaje omusalamu azikwa mudiniye na hawo umwami yo gumutero ngano we yashije abinji nibere bagambiro kwenyuma no kwazika kubaruzuira rusweka batarureba konkati ntugamba vuga tuyine byo kugamba binji konkati bukuza kubasika habwe saha so ninyenda mukama wanje imuke adiresi yabagambiraho heza nyencha kare teranira kisayi tenda toreke muranga ngwe dini zino mwanya gwazo nito twina kiri amani Obusinge bwabari kwera amani obusinge muteramani muno sanyo kubara abasabone banyabuningira ngo tusitama hansi mwaba mwemerire kandi mumanya ngo omuchwezi yakwata nabanazana kandi omuchwezi nazana otira hansi hari haina kesongoro kabachwezi ari kubasa kutosongoreramo tukayimbi saba chwezi no basa kwesongora twesongore engoma zirinkai mbwenu simwamanya timwizana ngoma tukatere ngoma tukazana terengaro no hari kubasa etaka himbi letoru hi akesongoro etaka akesongoro tuimbira batwezi timukumanya kwesongora ati mumusa
Amani. Amani go mchweza alikwera. Nsanyise nnyo kubalaba basebo ne banyabo. Mukubireko bajjajja mu ngalo. Bajjajja atwamirize sentebe Jaja Sebagala tumaniriza sentebe w'abasawo b'ekinansi abadde amumanyi awanike omukono mwebe tusanze eno ng'obadde omanyi sentebe w'abasawo b'ekinansi obadde omumanyi kale yayibirirako jjajja bakulabe tukyakola enteekateeka tukyakola enteekateeka y'okumuggyako entalabuusi aterere bulungi Bachwezi si ewaawo kakati oyo ye mukama waffe njagala kubanjirira mukama waffe omulala abakuuma jjajjaffe ebyanjire muyimire ani abadde amanyi waleka ku mukono ono ye ssentebe defense akuuma ennembo ezaffe ez'obuwangwa n'ennono njagala mumutunuulire bwe mba siri muyibanda n'abantu ali omuyibanda abaliwo n'alinda endembo omu mirembe omu buteekateeka njagala kubalaga ssentebe wa Nakosa ate era nga ye sekitale w'abasawo b'ekinansi jjajja wange ono kwetegereza Fred mubadde mumumanyi mujja kwongera okubetegereza enkya n'olukiiko luno lwonna kati ninyenda kubanjirira omuntu mukulu maama ali kutwala olulembe ogwo ne bamwetoha Namara mama Namara iza mama Namara singa tabadde wano titwalizeewo si bwe kiri yaba tabandirwe ataliho Muchwezi mukulu wibanda abandirwe Namara Namusoke titwali badde nga tuli wano ezina Namara neriwayo ngu Namara Namusoke lebe kikoma azwiri bweri hatirebe koniya Msewa mala Musoke ye natulwamu Namara Namusoke amani go Muchwezi alikwera ninyenda mama Namara abantu aba babiri bakakumanya niwe kutwara obaramusike bakurebe kandi otanyiga abo kubatira Omuchwezi mukuru peace niyo tubi nomanya ngo peace nikimanyise mirembe warye byokulya ebyaba biryoko tinkubaza kubigamba ati ninyenda abantu bona bakumanye mbone kugamba Osinje Amani Okuchizwa amazina ganje nibanyeta Namara Jacinta omuhindakazi muhara w'abahinda urukuzire nkende nabasheka amabenzi okureba ngo ubuzimazima na kati isakeki ito twatungo mugenyi mukuru hagati y'urembo rubakweta cyoka misana oge no businge ko bongiro kubahereza mani babasheka mani n'abame Easy. Amani. Gaba Mari. Amani. Go Muchwezi alikwera. Amani. Osinje. Basaba nogenda okubeera omukulembeze w'okuntiko era gwe tugenda okulangirira enkya. Babadde bamwogerako naye nga simanyi omuntu olaba akulembera abantu bati wamamulaba mutata atukulembere bulungi nabbona atwala obutabiriza buno obwankole obwa South Ankole bunnema okwatula obulungi ebigambo ebimu binnema abokubanyo wendi omuganda konka abanankole niminywanyi gyanje nkagwa Buganda
nkagavuga ndokwe nakore rukanye bati kumenya kurugamba je konkati nabatunganiza kurugamba tikwe abo kuba no manyangu urugando rufire nuruwo runyankore ruramukira tikwe aha mama Peace buza kubana mama niza kumu abantu bandi bariyo Osinje amani abarukwera muriyo murije ngira mukama na bamarika na batakungu na batakunguruza ubahereza amani ubahereza kubaje ubahereza kunanuka izobe bitwagirisha batayayirwa nabona kabahinda na mukirito ndamugandiki wanamuturika wasemererwa kubasanga bamarika babahamani osinje n'osinje bantongoza nabo umuntu mukuru munonga mwekera umungaro kusanga umucyaro kitu bashyiramo abantu nitegereza ndebe bamarika ndoza ye nabona Peace mubade mu mumanyi kuba wakucyaro ko abamanyi mu waniko nkono abo bona babade bakumanyi jajja kakati ekitubezaawo ngaba kulembeze bennono kudaye Kampala naye abantu bano bati bajja kuddayo bamuyibanda bw'omusanga gumga okatusanga arurembo rwitu olwakyota musana mama witu namara namusoke namaroha era namusoke mbire ne mulimanyi aha ati niyenda mulimanyi namara namusoke namara nekimanyisa eyamalirwamu ebyensi nebululu kati kyekifundikwa abaatulwamu erinnya Sewamala Musoke kati omusajja abeera Sewamala Musoke omukazi abeera Namala Namusoke omugira mu mama Peace nyewenga kusanga hali ya hati wantumentama wantumana nembuzi tinjini kongato kumanya ngokatusanga kyota musana namanya no mwana wa Namala Namusoke nakukuwataji waba tuyine nakasenti nabasako kakwa naba ninjira imwe abawala mutabokwe nogira abo kubanyo wenkagamba nyowe nyina baharankimu abo kubandi muntu mukuru kongo muhara wanje wabo yine sente woba tazine no okumukuha no banza wabana inkumukuha wabo tabandirwe no bakiriza mbachwezi wabo tamkubikiriza umurembo niki omukibuga cyanje batamureta nabandiho nabamfira otamureta nanimwe ninyenda mu bikwate mutyo babeta stan konkabi namani wareba abantu abampane bazana iwe to kureba umwana muto oguto mwana muto akiri asomera soma mbwenu sebe byabirakora akabihankaya ni faza bimuhire ni pastor bimuhire amanyaka zarwa namani abachwezi no zarwa nabo no zara mukasese no baso kuboyini ibara no baso kuba ozirwe amaso gahumire no baso kuba ozirwe nebiryo babitanga ebyozi no basa kubozirwe no byozi ozirwe no buro ozirwe namani abakuru tibakubasa kugambira abo kubane bakuzarira omurwari wakura otandika kuronda kabahinda oronda mama Namara oronda cyota musana orondo gusowedi mbwenu so muronzire nane bibanja bakabiguza bakurondera obuzima mbwenu se nitwe abamanyanti twina bachwezi nitwe tugaruke tuguzo bibanja okutunga abaswezi bitu nitwe tubanza tukarwara nka Peace kwarwire ndebire ibanye wa Peace twabandi tugamba kumwe konka yagamba ngo Peace akarwara akatera abasiza basatu akabatera bakagu yagambe bintu ngano musiza atakubasa kuba nawe mbwe nsina niwe eyamanya abachwezi obanze ogwiraro
bakweta muguwiraro bana mwe musamira abachwezi mugija wa